Kuyinonsense nje kwayona leyo ukuthi kena uvele usuke la uyinyanga uzochaza la ku social media ukuthi kena wena nesiguli sakho nani lapha nani kwaphelelaphi kwayapi kwasha kwacima kwavutha amalangabi bese kuthiwa ke hayi nase isiguli zange siye silapheke sibhadala imali. Kuyinonsense kwayona leyo. Angisafuna kubona nyanga eyophinda uthi uyingena la ku social media kuthiwa izochazela amaphara nje emizi yabantu. Kwebafowethu injalo-ke indaba-ke uzikode-ke lo okhuluma-ke laphana-ke inyanga-ke indume kakhulu-ke endaweni yaseGoli-ke laphana-ke ukhala-ke ngoThabane Hlatshwayo-ke ochazisa-ke iy'nyanga ku-social media ey'hlulekayo-ke ukulapha iy'guli ziqede zithatha imali enkulu. Uzikode-ke usohlangothini lwey'nyanga-ke uthi-ke iwumbhedo lento enziwa-ke uThabane Hlatshwayo-ke laphana-ke nanti udaba kodwa-ke luyaqhubeka khona la kwisiqiniseko esemedia-ke ungakhohlwa ukusubscribe-ke uphinde-ke ulayike lama-video nangu uzikode awumuzwe uthini. Amahawks maye lapha elifuna leli phara hayi amasekiba ngiqolo usibanibani uya-understand yona akubuya imali yakho ukujwayeleka kabi nje lokho bafowethu. Mabe nezinyanga ngempela you will support me ngizoya ukusupport amaphara azama imali zama-drugs engitshela mina. First of all amaphara wena support acashile amahawks maye lapha elifuna leli phara hayi ama-security lapha sangonathi hayi akahlali la lowo muntu loyo. Usheriff ngoba lethuka labantu abangaka usheriff bangabe ekhipha incwadi ethi hamba uyise kusibanibani umthetho uyafuneka enkantolo ngosukelo ukuthi athi ama-security akahlali la lowo muntu loyo. Ngeke sidlala amaphara bangani bami. Amaphara mfowethu ahlulwa ubufundisi mfowethu ehambe eshumayela lapha ey'tradini come to God bese ebuye esefuna ukuzovuka ngani inyanga. Mina into engiyibanga naleli phara iyodwa. Mina ngaze ngayivuma into yakhe. Loka kwaba sekuqaleni kwakumele kahle kushuthi kudizwe liphara ukuthi ke mawuke wathola nje umuntu ozokhuluma kabi ngami ungezi ukuzongiveza on social media. Mangabe kufanele mfethu angiveze ku social media ngaso leso siphukuphuku somuntu akahambe yongiveza ku social media mfethu akhulume yonke into ayithandayo ngami kodwa ukuthi ngimnikeze imali I will never do that. Ngizonifakela la mina ama record ngizonifakela mina futhi athi ngiyeke kuphela futhi funa nikwazi ukuthi kena angiyena umuntu ukuthi kena ngaso isikhathi ngizohlezi ngizokhuluma la ku social media. Phela mina ngizokhuluma ngale nhlangano ezokuvikela eqaleni nasekugcineni. Le nhlangano inabameli bangani bami. Funa nikwazi lokho nonke zinyanga le nhlangano inabameli. Uyabona ingakho besenzele lama forms ukuthi kena isiguli ithi mawusilapha asayine la isiguli. Sikuvunyelwa kusayiniwe. You understand? Niyoqhatshazwa kuze kube nini? Niyoqhatshazwa esibhedlela bayaphindela inkhona bethi hayi ngafika la ngakhokhela umama azange azaphila ushonile okanye ngakhokhela umalume azange azaphila ushonile ngoba niyadelelwa nini. Kodwa ke ningathuki bangani bami. Ispirit se-Illuminati siyavuka nespirit samangisi siyavuka kodwa siyovuka kabi sivuka ebantwini abaphila la emhlabeni. Futhi ningathuki futhi izinyanga ngiyazi inyingi inyanga zizamile zithi ziyathakatha no le moya yemvikela mnganami. Ngoba wenzani ukhuluma lento lena ebulala lobunyanga ngithi abafundi vele ngishendulo babengafundi lobunyanga babengafuna ukuthi kukhulunywe ngayo ama-radioweni babengafuna ukuthi kena kubhale emaphepheni babengafuna ukuthi kuvele kuma-TV into yobunyanga nje wokuboshwa ngisho ukuboshwa. Manje-ke labantu phela bayi-Illuminati iyavuka le-Illuminati ukuthi kena ayihambe yovukela nje kulo muntu oyisidwanyampuphu yothi siqedile ngaye besidla igazi lakhe. Ngiyanitshela nje mina. Lunjalo-ke udaba bafowethu-ke lunjalo usho njalo uZikode uthi-ke meningena esigodlweni noma-ke kuyiwe egodlweni-ke sekuyofanele nisayine ama-forms-ke laphana-ke ukukhombisa ukuthi-ke noma ngabe ulaphekile ulapheka ngake kodwa imali yakho ngeke uyithole back-ke laphana-ke noma ngeke ubuyelwe yingxenye ngoba lokho kumbhedo ngokusho-ke kukaZikode inyanga eyaziwa kakhulu. Asazi-ke bafowethu-ke thina sikunika njengoba kunjalo sifisa ukuze ukuphalwa kwakho ukuthi uyavumelana nani okusho uZikode ukuthi-ke uma isiguli selashwa sangalapheka singanikwa imali mayingabuyi imali emuva. Usho njalo uZikode moyilalelisise kahle le ndaba bafowethu asidibane kwezinye.